يا رمضان يا رمضان جئنا إليك بالغفران يا رمضان يا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Alhamdulillah, rilalanna ya wattu ya melo bahas ya nari turi tujunnai puasa. Sebelum utama kimalada perlu yolo difaham maka da agar yang sepuasa. Menurut bahasa yaitu menahan, ya harga pegang. Nah kata menurut istilah tegane na masuk ketuan ada itahangi andrewe nania inunge makutofaro cinna inafsue apa mula mumpona fajarengnya letuk labuna mata nasa. Jadi andri-andriku tania tu puasa dari kotomo tu mandar subuh sisan na letuk tati 12 soy bukan nih baja mapak kotero kan karena sedingin nasa puasana dek napakor nih kadek mana mari jaga di faguro nata apa faguro nata bu nasaba lele bulu telele abiasan nami tu wedding apa wedding macam bijaka narampe hong nata dari lalana kurang lebih ya makadai ya ayyuhallazina amanu ya sini na tong matappe magi kira-kira tong matappe na tampai hong nata nasaba na iseng maka da narik ko tong matappe narik ko angka ifarentangi marisa togi yari gana di tatai na figo masuk satogi yari gana di tatai na figo narik ko tong matappe nasambungnya ya na hong nata maka dikuti baalaikum siam pada iwajika ku tu menang puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum pada tu hari wajikan na umma mak dioleh sebelum niko la'allakum tattaqun sarek kamu yang angka kumata nasaba iya ro tepe na rufato we berbeda-beda jadi fak betuan na iya ro puasa mak du rufato narek ko puasa na tu amenge bansana na ide itahangi andre nungi makuto faro cinna inafsu pamula mumpona kak jarengi letu labuna mata nasot puasana meng nekato si puasana hase na sabab pendek meningkat itapek na natahangi andre nunna makuto faro cinna inafsuna makuto faro natahangi pakitanna natahangi pareng kalinganna natahangi timunna natahangi jarinna natahangi ajina jadi meningkat cedek nasab angkatongan tu puasa mapuasa na sengalena nekade gaga fajana carita jakna pada narufato mapakro itu biasa na ibu-ibu nari ko sirunto ni di dua na gana telu ay malunra carita famulan na makasimua tapi lama kelamaan na carita tahu na carita jakni bali bulana carita ni lakenna padahal nari ko tu mapuasa dek na itahang ngero dek nita hatimu tak dek nita faring kalinyata asa nas puasa tak nih jadi gale apalan na itu jadi napa di biasa na puare na bitta makada engka tu puasa dega gana runtuk sangadine lufu mi bawa na dekka tega na bansana na itu na puasa na sangale na lele cari teja na rupato na puasa na sangale na lele cari teja na pada na rupato gangkana dega gana runtuk kadang kasih dia sahabat mangolo laure na bitta maka da isuro na Allah Ta'ala engka kasih makun reakor dua wadi ni buka melo lada ni buka makalale ni sading maka na bitta angke mangko ya lengi mangko melo ibuka isuro na Allah Ta'ala mana ka mangko ya lengi alengi mangko suro dua manang ni sinin angke rilala na buah gangkan na tiwi ron nangi mangko letuk na mangko tapa cakko aja dua makun rei taluah aga na luah cukup mamata nama kabong
Dan kana makari sahabat itu ngake suruh na ta'ala magi memang yeron nang ya makunri yeron nang ya makunri duai mapamulai le jana mani bawan padahal narupa tu tilina cerita gangkan na nafolewi dodong majak na sading gangkan na mero ibuka makade nabitta musamuaga narik komu carita jak na fadamu rupa tau majapu angka ketumuan rejukuna bakke nama kebo. Jadi di puasa narik mau puasa ya sengaja tak angka kita hamanang aja na nalufu tak bawa seberkata melo itahan tahan paling keringat tak itahan ni pak kita tak serik komang iwading suku iropalan na puasa. Kemudian yang ketiga puasa na hasa yang tingkatan yang paling tinggi tingkatan nami wali na niya suruh-suruh na Allah Ta'ala dia kan na fikiri kisah ngadinay Allah Ta'ala narik kolese paring ngaran na lauri lino majapu rusak puasa naram pinabita magkada saumu tasihu apuasa ko sa rekwang mga museha narik ko idi biasan na narik ko rin kalingay kada happy cara di mapuasa kinato seha na kebanyakan atau mapuasa na folemi mah Jafar luto di falampu iya rosa jisalata mapuasai dinule nasa mapuasa lena na karena engka penyakit mana tania puasai we pahole riasanya penyakit mah engka memang na penyakit mana napa mapuasa jadi tania puasa lasai ki malah sami man ni napa boleh riasanya puasa logikanya seperti ini ada komelo ki bicara logika tentang iye ada nabita makanya puasa keserkuan menguseha malah ki akade barakan iro berbuata sedih taruh gentong umpamana iro gentongnya ilisa ki umpamana 10 set di ulang ilisa ki asowani ilisa ki haris sayare syak jakani lumuna tafaresa ni syak syagani syak jakani lumuna mah tijep pasti mengen makutoni ro idi na tarongki fang Allah Ta'ala wattu si ulang namo iro dekto na full dekto na syasso siwani syasso bawang na wereki kesempatan untuk pacingi jadi pacingi iro berbuat tak ilalang foleri anu majae foleri lasa-lasa majae gangkan na wadi kiseha tega na bukti na makada ifacingi iro narek kuto puasa namuni wek kasyaga ki magusok gigi asika gigi hurani igosok yawa yasa benreng dinamita si kuma macerita tak majak si bau aku rumong robuktin na makada majak ibau na masu foleri timue aku robuktin na makada ifacingi berbuat ilalang ifacingi berbuat ilalang napa ni makada angka menurut riwayat iya robau timun na puasa mati resiramundi na Allah Ta'ala lebih mawangi na iya bau na minyak kasturi jadi luar biasa ajak tahu sih na itang rilalan na tita makada ko mapakati balik jabana to masih kagi itu na wadi itang sahabat jakam mana macarita ki si bawa anggota jakam mana marana ina sahabat magi mungkin bau na masuk na sahabat masih kagi ki lagi tetep yang masuk tetep yang bau na apalagi narik kode memang nah kemudian narik komelo ki mak bicara sosial magi na suruh ki fang ta'ala mak puasa sarik pamang iwat dingi irasakan magi narasakan saji selet tak lengi semua tu bawang itahangan rita maga pas saji selet tak inakan ne musibah engka dinang kanan regua ngeso telung ngeso syagamuai gana apalagi narik ko irite makukue keadaannya terhalang mana nih saji salata untuk sapar ya sangi papidali dan nahodo iya wabai wedding terding masih gak sarekomang wedding kembali normal seperti biasa milo irasakan melo na suruh mana ki penglatah rasakan iro maga rasana narik kodik nang katuman reseso idi syagama bawang sinampak bawang mata te na gandranya balas dendam dia gak nasesa jadi narik komelo kitinjo dalam pandangan sosial iro nang ya melo pitaki penglatah pirasani maka damaga rasana narik kulit nang katuman reseso na sabak igana saji salata na tujuh riasang yang musibah gangkana de nulle manreo seso siwani
Kemudian hari kumelu ritinjau sebagai ritinjau apalanna. Maka da iya ro puasa termasuk amalan rahasia. Mangin atau maka da amalan rahasia. Nah sabab idi itu bawa miseng si bawa pengalat ta'ala sana puasa tak. Ini kan kira-kira miseng. Ada kuma puasa ya sangaleta atau tama kamara iguncingi atau manda talupan. Ini kan kira-kira miseng. Atau juga kantor kalau ko bawa cek dek bana motor atau tama warungnya ditambah bakso telu mangkuk. Ini kan kira-kira miseng. Idi mi bawa miseng si bawa pengalat ta'ala maka da asagi puasa tak nanya dek dah. Makuto faru iya nangi puasa. Nasaba angkane maka da amalan rahasia. Tahu puasa matu buat dito tamari lalan na suruga na karena rahasia to. Makutana ni malaikat yang maka hi umat na koniga iko. Dek gamisang yang maka da ang tariasan hari pembalasan. Dek gamisang yang tariasan jambatan siratul mustaqim. Bebali ni dek wisang betuan na ada tamari lalan na suruga na karena rahasia to. Ternyata riwatu na tur libok na yalino na fugilat pego iriasangnya amalan rahasia ia naritu puasa. Tania puasa ramala bawang puasa-puasa sunnah lainnya mati nulut top pego. Atau tepan Allah Ta'ala yang kirim nasihina atau kelebih Allah Ta'ala. Narkumelo ki bicara karena na wajikan ngeriasangi puasa. Iya puasa na wajikan yang pertama ini naritu balik nani akiak kelang. Narik ko balik ni na wajikan itu puasa dan niat berakal tega ya seberakal. Wisan ni pasilengan maka tega no makasing tega no maja. Narik ko tau stres to jangan desa na wajikan ngeriasangi puasa. Jadi narik komelo ki dek nato melo mau puasa. Dua ni pilih hatta. Manca jana tuh ki harga manca jito stres ki. Kemudian narik kode pelik to mampu umpamana to matoa. Narik kode na mampu kasih mau puasa. Mana mari haga dina puasa na sabamage dek na mampu untuk mau puasa. Jak kamana nafasan ya lena melo mau puasa manca jelasai. Sebagai kesimpulan maka dah iya puasa rukun nasalang wajib ki puasa narik balik gak nih akhir kelang kemudian narik mampu nih untuk puasa puasa nih sabab magai yaitu puasa termasuk kewajiban narik kewajiban dek narik bego madosa ki mancaji indrang nih mati rasa mundrang Allah Ta'ala memuari nafa barakah Allah Ta'ala salamat kita pada salamat inallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.